سلاف لاولگەلی هەواڵان من خواست vê درەنگیا şevê هەندێک زانیاریان لەسەر نەخۆشییا کۆرۆنایê بدەم ku hemî cihan vegirtiye ji rojhilatê bo rojava û li Bakur bo başûr bûye hêviye ku cihê mifayê bît û Kurdistaniyên me û hemî cihan ji belaya vê nexweşiyê bêne parastin bi anheya Xwedê înşallah. Lê tiştê min diya bêjim ew e ku gelek kes hêşta gumanin vê nexweşiyê xwe naparêzin yan hez ji parastinê nakin bûye hecetê ku ev e destgiriya filan e. Tiştekî gelekê rûn û aşkira ye yanî ne hewceyê mirov xwe li gêliyê bidet. Heta eger ev ne saxî ne ya xwariskî bîtin hêzekê ji hêza çêkiribî çi Amerîka çi welatekê dî dîsa çiş babetî nagorîtin ku ev vîruseya xelkî dikujît. Hûn çavê xwe dibînin ne sihre ne caduye ne filma hindî ez gelek cara dibêjim li İtalyayê, li İranê, li Çînê, li Swêdê, li Almanyayê li hemî dera rojane çawa ku behsa handê dikin bombek li Bexda peqî an nizanim tayarê Sûrî li Idlibê bombaran kir filan e yani ev jî eyn wekî wan û çaya ye ne filmeka hindî ye. Tête gotin 200 kes filan cihê mirin 300 kes filan derê mirin hindek kes li Îranê vîdyoyê wayê tey li Îranê gelek nexweşxana cê nemaye yani mirî li ser erdî têne rayxistin yanî selaceya de jî cê niye. Ji ber vê xwe dûdil nekin ku ev nesaxiyeka çêkiriye vê ca bila çêkirî jî bît ma ferqa wê çi ye çêkirî bît xirabtir e jî yanî ji êka xwariskî xwe parastin geleka baş lê tiştê ku ez dibînim ez hizir dikim gelek hêşta di babetî negeştine ka mesele çi ye kabû çi em hinde bi zavê dikîn ev nexweşiye bête ragirtin. Yek ji sedemên herî serekiyê wê ew e ku ev nesaxiyeka nû ye yani heta niha ev koronavîrusa ku heye ev vîrusa ji koma koronayê di mirovan de nehatiye dîtin berî nûke. Ev cara pêşîn e ku ev corê koronayê mirovan nesax biket. Ji ber wê heta niha heta vê gavê heta vê leheza ku ez xizmeta we dame te axivim nehatiye dîtin ku ev nesaxiye ji mirovan bête veguhastin bo heywanan. Heta niha tenê ji mirovekî derbasî mirovekî dibît. Ev taybetmendiyeka hemî vîrusa yani vîrus dosan e yani li derve li ser axê li ser bera li ser darî najîn bê leşê mêvanekî divê mêvaneke bît vêca ew mêvan an heywaneke wekî enfluenzaya mirîşka divê mirîşkek bît an enfluenza berazek divê berazek bît yan ji bo vê koronayê jî ku divê mirovek bît yani bê leşê mirovan najît heta vê gavê. Vêca eger hatû meşya bi kontrolkirina we yani em ji malê xwe dernekevîn nehêlin ku mirovên nesax vê vîrusê derbas bikin bû leşê nesax leşekê ne leşê mirovekê sax hingî dê çi rû det an ew mirovên ku tûşî vê nexweşiyê bûne dê bergiriya xwariskî ya leşê xwe bi bergiriya tabîî ya leşê xwe şerê vê vîrusê bikin û jê xilas bibin yekcarî bi selametî ku hêviya me ew e hemî tûjbûyên vê nexweşiyê wesa jî xilas bibin yan jî xwedê neket hindek ji wan dê mirin ku li gorê amarê heta niha hene sêl ji sedê ji wan kesê ku tûj dibin dimirin yanî heger hatû me nehêla ew kesên tûjbûyî çend tûjbîne ne giring e yanî ew tûjbûyên heta niha hene nehêlin ew nexweş ew kesên diyên sax tûj bikin ev koma heya nesaxin vêca 20 kes nesax me hebin an wekî Îranê meselen me 20,000 kes hebin ferq naket eger em nehêlin ev nesaxên heyî kesekê diyên sax tûj bikin li dûmahiyê ew vîrus namînît bû mirovan ji ber ku li derê najît yên ku nesax bûne berî hingî bi haletê bergiriya leşê xwe yê tabîî yan jî bi harîkariya amîrên pizîşkî û xizmetkarî û çavdêriya pizîşkî dêş nexweşî xilas bin an jî xwedê neket dê mirin û xwedê yanî ew vîrus êdî namînîtin dê gel wa çît piştî hingî dê qînaxek ser me dihête ve wekî ku bibêjî qet ev vîrusa her nehatiye. Lê eger hatû me xwe neparast ji aliyê amaran ve qînaxek heye dibêjin nuqteyeka geleka herec yani wekî ku dibêjin critical point yani xaleka werçerxanê eger ji dest çû derê
ایدی اف نساخیه وکی نساخیه که هرتمی یا دائمی دمینیتن وکی و نساخیه دیت کمه هی و جا آریشت کرده هکر هاتو گهشته ما گل اگر نساخیه گل احتمالا گلک شو ببیجن ما فرقا بید چه اگر اف نخوشش بیه اکش و نخوشین ما این هی دو تشتن خطر تدهنه یک اگر اف نساخیه ولی هات که خوده نکد مثلا هم بیجن کردستان 100,000 کسا توش بکد و الگوره آمارین هایی که از بیجم آمارین هایی اف آمارش بلکه اف نساخیه کان نویه هندی آمارت هنه ریخستیا ساخلمی جهانی وزارت ساخلمی ولات جدا جدا دنیا وکی وزارت ساخلمی امریکا آنیا کردستان همی اعتماد همی بو آمارن ود گرت و حالتن کود و چند هیوا ده بین یعنی اف نخوشه بری نو که نبیه کود کتاب دکتوری ده هادی بحث کرد اف تجربه کان نویه الگوره وان تجربهان سیج صدیج واخل کن که توش دبن دمرن یعنی ام بیجن هر 1000 کس 3 کس بجا اگر هاتو خوده نکد کردستان 100,000 کس توش ببن یعنی جوان 100,000 کسا 100 جارا 30 کسیت معنی 3000 کس ده حوجه داری ده البر مرنه بن دقیناغین بر بمرنه دا خوده نکد یک جوان چاودیرین پزشکین که بواته تکرینش برکو پشکین وان یعنی او ریه وان جه هناسدان وان تیک چید اندام هناسدانه هنگی ممکنه یک جه حوجدارین وان نخوشان لنخوشخانه به آمیرن هناسه دستگیری بید آمیرن هناسه دستگیری یعنی بریاردرن جبو پارسنا جان نخوش انکو بر مترسیان مرنه دانه هر وکی هون زانن گل جارهات بحث کردن جی چینه ده هیام 10 روزا دل ولات خو نخوشخانه که 1000 تختی چکر جبو تایبت جبو نخوشن کرونای لیل از چتکش بو بجم لکردستان همیه لهر سه پارزگهن کردستان دهو که حولی رو سلیمانیه به نخوشخانه حکومی و به نخوشخانه اهلی و مصد آمیرن هناسدان دست کرد جینینه یعنی اگر خوده نکد دناف 100,000 توشبوین مدا 3,000 کس حوجداری وی آمیری ببن و ما 100 آمیر هبن دی 2,900 نساخین ما کود دبید خوده نکد از آن تو بین آن عزیزه که ما آن کچکا ما کرکه ما آن دایکا ما آن باب ما آن خوشکا ما آن برای ما بید 2,900 نساخ جوان نساخه در سر عردی مینن جبر کد آمیرن هناسدانا دست کردنینه یعنی مترسیا جدست در کفتنا و نساخیه یک مترسیا نوجی اوه کو سیستم ساخلمیا چه ولاته که دنیایش یانن برگیری کرنال برانبری وینینه افجش برچه از داویج روند کم جبرویه کو ده هر نخوشه که دیا هیدا کو پژیک اک چه دیبید یعنی وکی کود بجن همی ود گرن وک انفلانزای وک به پرسیوا کو هی فرق وید گلوه نساخیه چیه مثلا پرسیوه از خود دختورکم قال لك جارا كاس مالباطا من دوست و ناسد من ممكنه ساله كده 2 جارا 3 جارا توشي پرسیوه که ببن ممکنه از 3 سالا جارا که تیج ببن جبر چه جبر کو لنخوشخانه درمانگاه خو کلینیک از توشي و نخوشی دبن بسوکی و درباز دکم دما ویروس هکتید دور زینی دا من برگریا ورزی چویل برانبری به ویروس مایا جبر هنده از توشي و ویروس نابم که خلک دی از توشي پرسیوه انفلانزا نابم ممکنه 2 سالا 3 سالا جاره که از به پی سی بخرابی تیج دبم چما جبرکو او ویروس بومجی نیه ملش لشمن برگریل رامبری و ویروسا انفلانزا نیه از جی تیج دبم لهنگ بینن برچاوین خواه کش بوه ویروسه بوه کرونای همی دنیا همی جهان هندی مروبن سروی عدید جین او ویروس بوان نیه یعنی لشه چه کسی که برگریه که خارسکی لبرانبری و ویروسه نیه یعنی وقتات کویتا ناف خلکی دا اگر ویروس انفلانزای جساده 5 خلکی توش بکد لهر ورزکی دا الگور هندک آمارا اف دهقاتی انفلانزای خلکی توش بکد یعنی جبروه هجمارا خلکین که ده توش ببن گلک مزنتره جویا کو بو انفلانزای که تتا تصور کردن افش آلیه کیفا یعنی اگر خوده نکد
وکی کو خلق خوش انفلوئنزا ناپارزید حتی وگاوی جوها بیا گلک خلق حنکات کند بیجن تازه خلق فری دستش نیو خوب پاراس نبیه انفلوئنزا تیت گلک جارا ما تیشت کت ام سویکی ورد کند بین اف اشکه ام بحث آویجی ناکن هر نخوشی جحسب ناکن بس اگر هات تو وکی وی آستی کو انفلوئنزا بلاف دبیتن اف نخوشی بلاف ببیت هنگی بو نمونه لشونا کو 100,000 کس لکردستان تجربه ده 9 میلیون کس لکردستان تجربه دوان 9 میلیون کسا دا جدایی مازن چیه وکی ما گوت انفلانزا گوری آمارن کل امریکای هنه هر سال کو تید هر ورزکی دا تنه یک کس 1000 کسان دکوجید یعنی 1000 کسی که توش انفلانزا دبن یک کس جوان دمرید لیش بوه نخوشی او هجمار لگوری آمارن حتی نها هنه 10,000 کسان دا 30 کس دمرن وجبیر نکن اف آمار لگوره و تجربه چینه بدست کفتنه یعنی ما بری اینگه تجربه نبویه چینا که ما گود 10 روزان دا نخوشخانه که 1000 تختی چکر به 1000 آمیرن هناسدانا دستکری و لویره هجمارا مریان 30 کس 1000 کس نساخان بو لکردستانی که ما آمیر نینه او پیشکفتنا بیاوا پزشکی نیه دبیت که گلک جوی ماستر بید بس اگر ام ببیجن همه او تنه جی بید یعنی اگر 9 میلیون کس لکردستان تجربن 12,000 کس دمرن اف 12,000 کس مرنه بارک گرانه و ضرر جوی مازنتر اوه که ایدی اف نخوشیه دبیت نخوشیه که هر دمی وکی انفلانزای دمینید وکی تیفوی دمینید وکی و نساخین دی ممکنه هنگ ببیجن ما چیه بلا ولی بید فرقاوه اوه اف نخوشیه هشتا چاره سری بو نهاتی اوه دیتن چه چاره سریه که به درمانان وکی آنتیبیوتیکا آن چجی چاره سریه که بو پیشگرتنه یا وکی واکسینا وکی که هم بو سوریکه و بو شلال زاروکات کن حتی وی دمه ده روشا بابو با پیرد نبیتن که حال بابو با پیرد ما ده دست نخوشین گلکت که امنها سوک بر خود کنی وکی سله وکی تیفویه وکی سوریکه وکی خوریکه که روشا با پیرد ما چا بود دستوان نخوشیا دا حتی حیامه که روشا مروواهی ما جست لسات سالا بیستویه که ده دستوان نساخیا دا او بید یا جوه گرنگتر اوه که کرونا تازه دست به که قیناغه که نیه یعنی چاوا که مروواهی پشتی بومبن هیروشیما و ناکازاکی کفته قیناغه که نیده قیناغه چکن ناوکی و درجه دوام ببیجین مرواتی کفتی قیناغه که شر جین زانستی شر بیولوژیک یعنی ممکنه شرن بین شرن ویروس بن ویروسن که بلاف دبن و الدنیای سراسری دنیای به 10 روزان 10 میلیون کسا 9 میلیارد کسا 500 میلیون کسا بکشن اف خو پاراستنه تنه جبوه نخوشی جنیه یعنی دیوه ام بزانین که قیناغا نیا مروواهیه قیناغا که گلک مترسی دارتره جویه که ما حضرت کر شرن وکی داعش مدیتنه شرن وکی سوریه وان مدیتنه ملیبی دی چله هات ام دبینین که یمن چاوایه اف همی دی حنک و یاریان زاروکا بن لجاف وی پاشا روژا رش یا که اگر ام خونا پارزین نخوشین دی یعنی وکی کرونای و جخ کرونای خرابتر دی بسری مدابین اگر خوده نکتن وکی هندک دی بیجن اف ویروسا چکک بیتن یه وازل هزا بو جرباندنه بینن بیراخو که ویروسا که وکی ایبولای بری چند سالا لروجاوای افریقیای تنه چند هزار کسک توش کرن لی رجا مرنه لهندک دورا 8 صده بو لهندک دورا 5 صده بو لهندک دورا 30 صده بو بگشتی رجا مرنه جبر ایبولای در دورا 5 صده بو یعنی نیوی اوان کسی که توشیوه نساخیا ایبولای دبو نیوی جوان دمرن بس جبر چه ایبولا گلک بلاف نبو جبر وی کشتنا ویا زوی یعنی نساخ ایبولای هنزوی به ایشا ایبولای دکفت گو نت شد ناف جواکه دا ناف باجاری دا ناف سوکه دا ناف خاندنگه هان دا بیتو بچید بیکو بزانید نخوشه و خلک دی توش بکت جداتی وی کرونای اوه 14-15 روزان او نساخ بخواجی نزانید که نساخه وکی منو تا لهر درید گرید بچوکه خو ماچید کرد
خشک و برایت خو ماچید که چته دست باب خو دایکا خو الگل برادرا سفریل دوامل هره و راه و نزارید که نساخه و یه ویروس بلافت کرد بس باشیا و چیه الچاف ایبولای افتنه 3 ساده دکوشید ایبولای 5 ساده دکوشت هزر بکه اگر خدا نکد اف تجربه این چکن بیولوژیک ین جین زانستی بن قیناغا پاشتر سالکا دی ممکنه او بیتن کو بینن و جاوا هر دو شیانا تکل بکن یعنی شیانا نخوشیه که ویروسی یا کو بشیتن وکی کرونای درنگ خونی شابدت حتی باش مجال توش کرنا خلکی پیدا کرد و پاشی وکی ایبولای یا کجک بیت و زوی خلکی بکجید هیویدارم جبو پاراسنا خوشوه نساخیه جمالن خدر نکون جمالن خدر نکون تنه 14 روز بسن حوالا یک جوان پسمامه که من گفت دکتر اف هفتیه که تو هر دو بیجی 14 روز تا هر خلاص نبود 14 روز جوه روزی حسابه یا کل کردستان ببیجن آخرین نخوش یکو هاتیه و ناسین تشخیص بوات یکرم بری 14 روزا بید یعنی هر روزا که من نخوشه که نوی هبید وکی که او 8 کسی نوی لسلیمانی هات ناسین و یکی دیجی لحبلره دو نزانی که وا 8 کسا وا ببوره وا 9 کسا چند 9 کسی دی توش کرنه بجا زاروکن و خوشتوین وانه آن حوالن وانه آن هفکارن وانه آن جی همه خلقه که بگونه یکول مزگفته که ملیوان به ملی هفته بویه یان جی لشهیانه که دست هفته بویه یان جی لسوپرمارکته که نک ایک بینشینه جبروی او 14 روز جوه روزته نحسب کرنه کتبه بیجی لکردستان کسی دیه نوی وکی نساخ نهاتیه بدید هیویدارم ام بشین خوب پاراستنه خوشبه بالای خلاص کن هر بمینند خوشیه دا و سلامت